Mu isi ya none, imbaraga z'igihugu ntizipimirwa gusa ku bukungu cyangwa abaturage. Igihugu gikomeye cyane kiba gifite ikintu kimwe gitera ubwoba isi yose, igisirikare gikomeye. Ariko se, ni ibihe bihugu bifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi muri uyu mwaka? Ni ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi, indege z'intambara zihambaye, amato y'intambara ayobora inyanja, drone zigezweho, ndetse n'ikoranabuhanga rishobora guhindura amateka y'intambara mu masegonda make. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihugu 10 bifite igisirikare gikomeye cyane kurusha ibindi ku isi muri uyu mwaka, hashingiwe ku bushakashatsi bwa Global Firepower ndetse n'andi masoko mpuzamahanga. Ku mwanya wa 10 turahasanga Ubutaliyani. Nubwo abantu benshi bakibona nk'igihugu cy'ubukerarugendo n'umupira w'amaguru, Ubutaliyani bufite kimwe mu bisirikare bikomeye cyane mu Burayi. Ni igihugu gifite indege za F-35 zigezweho 115, Lockheed Martin F-35 Lightning ni indege y'intambara igezweho ifite umwanya umwe, igatanga ubushobozi buhanitse butuma abapilote bashobora gukora ahantu aho ariho hose kandi bukarwanya ikibazo icyo ari cyo cyose. Ubutaliyani ni umufatanyabikorwa w'icyiciro cya kabiri cy'iyi gahunda, aho ingabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi bahisemo F-35. Ingabo zirwanira mu mazi zifite amato agera ku 199 ari mu kazi. Harimo kandi amato manini y'intambara, 2 aircraft carrier, submarine 8 zifite ubushobozi bwo gukora ibitero bitunguranye, ndetse n'ingabo zidasanzwe zizwi cyane mu muryango wa OTAN. Ubutaliyani bukorana bya hafi na OTAN kandi bufite ubushobozi bwo kohereza ingabo zabwo ahantu aho ariho hose ku isi mu gihe gito. Ikindi kandi gitangaje ni uko Ubutaliyani bufite inganda zikora intwaro zigezweho cyane, harimo n'iza kajugujugu, missile, ndetse n'inganda zikora ubwato bw'intambara. Ku mwanya wa 9 turahasanga Turukiya. Turukiya ni kimwe mu bihugu byazamutse cyane mu bya gisirikare mu myaka mike ishize. Iki gihugu cyabaye icya mbere kubera drone zacyo za Bayraktar TB2 zakoreshejwe mu ntambara zitandukanye cyane ku isi. Turukiya ifite ingabo nyinshi, ifite ibifari 2284 bigezweho, ikagira drone zikomeye cyane. Turukiya ni igihugu cya mbere ku isi mu kirere kitagira abapilote, kizwiho gukora indege zitagira abapilote zahinduye imiterere y'intambara zigezweho, ndetse n'inganda zikora intwaro zayo bwite. Mu by'ukuri Turukiya iri kugerageza kwigenga ku bihugu byo hanze mu gukora intwaro. Ibi byatumye iba igihugu gikomeye cyane hagati y'Uburayi na Aziya. Ku mwanya wa 8 turahasanga Ubufaransa. Ubufaransa nicyo gihugu cya mbere mu Burayi gifite intwaro za nuclear ndetse n'igisirikare gishobora gukora operasiyo ku isi hose. Iki gihugu kandi gifite indege za Rafale 225, ni indege y'intambara y'Abafaransa ifite moteri 2, amababa 2, kandi ikaba ifite inshingano nyinshi. Ubufaransa kandi bufite aircraft carrier Charles de Gaulle, ni ubwato bw'intambara bufite ubushobozi bwo kwikorera toni 500 no gutwara abakomando 800. Bufite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 50 ku isaha. Ubufaransa kandi bufite missile za nuclear, intwaro za kirimbuzi, n'ingabo zidasanzwe zikomeye cyane. Ubufaransa kandi bufite ibirindiro bya gisirikare muri Afurika, Middle East ndetse no mu nyanja zitandukanye. Iyo igihugu cyari cyo cyose mu Burayi gifite ikibazo gikomeye, Ubufaransa buba mu bihugu bya mbere biba byiteguye kohereza igisirikare cyabwo. Ku mwanya wa 7 turahasanga Ubwami bw'Abongereza, United Kingdom cyangwa se UK. Ni igihugu cy'amateka akomeye ya gisirikare kuva mu bihe by'ubwami bw'abakoloni. Nubwo igisirikare cyayo kitakiri kinini nk'uko cyahoze, UK iracyafite Royal Navy ikomeye, aircraft carrier 2 nini cyane ariyo mato y'intambara, indege za F-35, ndetse n'ingabo zidasanzwe za SAS zizwi ku isi yose. UK kandi ni igihugu gifite intwaro za nuclear kandi gifite ubufatanye bukomeye cyane na Amerika muri intelligence n'intambara z'ikoranabuhanga. Ku mwanya wa 6 turahasanga Japani. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Japani yagabanyije igisirikare cyayo, ariko muri uyu mwaka Japani iri kongera imbaraga cyane kubera ubwiyongere bw'igitutu cy'Ubushinwa na Korea y'Amajyaruguru. Japani kandi ifite Navy ikomeye cyane
ikoranabuhanga rya military rihanitse, missile defense system zidasanzwe, ndetse n'ubukungu buyifasha gukora intwaro zigezweho. Abasesenguzi benshi bavuga ko Japan ifite imwe muri navy zikomeye cyane ku isi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga South Korea cyangwa se Korea y'Amajyepfo. South Korea iba mu bihugu bihora byiteguye intambara kubera umubano mu bifitanye na Korea y'Amajyaruguru. Ibi byatumye yubaka igisirikare gikomeye cyane. Korea y'Amajyepfo ifite ibifaru bigezweho, missile system zikomeye, air force ikomeye, ndetse n'abasirikare batojwe cyane. South Korea kandi ikorana bya hafi na Amerika. Ibi biyongerera ubushobozi bukomeye cyane. Ku mwanya wa kane turahasanga Ubuhinde. Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bifite abasirikare benshi cyane ku isi. Iki gihugu gifite nuclear weapon, intwaro za kirimbuzi, air force nini, navy iri gukura cyane, ndetse n'inganda z'intwaro zirimo gutera imbere. Ubuhinde kandi bufitanye umubano utoroshye na Pakistani ndetse n'Ubushinwa. Ibi byatumye ishora amafaranga menshi mu bya gisirikare. Mu myaka mike ishize, Ubuhinde bwatangiye gukora drone, missile n'indege zayo bwite. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Ubushinwa. Ubushinwa nicyo gihugu gifite abasirikare benshi cyane ku isi. Mu myaka 20 ishize, Ubushinwa bwubatse igisirikare ku muvuduko utangaje. Ubushinwa kandi bufite navy nini cyane, hypersonic missile, ni misile zifite umuvuduko uri hejuru cyane ku kigero nk'ikijwi. Ubushinwa bufite drone zigezweho, satellite za military, ndetse n'ikoranabuhanga rya cyber warfare rikomeye cyane. Ubushinwa buri kugerageza guhangana na Amerika mu buyobozi bw'isi, cyane cyane mu nyanja ya Pacific. Abahanga benshi bavuga ko Ubushinwa aribwo bushobora kuzaba igihugu cya mbere gihangana na Amerika mu buryo bwa gisirikare mu myaka iri imbere. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Uburusiya. Uburusiya bufite kimwe mu bisirikare biteye ubwoba cyane ku isi. Nubwo intambara ya Ukraine yagize ingaruka zikomeye ku gisirikare cyayo, ariko Uburusiya buracyafite intwaro za nuclear nyinshi cyane, missile system zikomeye, bufite ibifaru byinshi, air defense system nka S-400, ndetse n'indege z'intambara zigezweho. Uburusiya kandi ni igihugu gifite ubunararibonye mu ntambara kurusha ibindi bihugu byinshi ku isi. Ku mwanya wa mbere turahasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika nicyo gihugu gifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Amerika ifite budget ya gisirikare irenze y'ibihugu byinshi byose byihurije hamwe ku isi. Aircraft carrier ziruta iz'ibindi bihugu byose, indege za Stifu nka F-22 na B-2, satellite za military, cyber warfare system, drone zidasanzwe, ndetse n'ibirindiro bya gisirikare hirya no hino ku isi. Amerika ifite ubushobozi bwo kurwana mu kirere, ku butaka, mu nyanja, mu isanzure, ndetse no kuri interineti icyarimwe. Nicyo gihugu kiyobora OTAN kandi kigira influence ikomeye cyane mu mutekano w'isi. Isi iri guhinduka vuba cyane. Ibihugu byinshi biri gushora amafaranga menshi mu gisirikare, drone, AI, ndetse n'intambara z'ikoranabuhanga. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki? Ese mu myaka 10 iri imbere ninde uzaba uyoboye abandi mu bya gisirikare? Ubushinwa, Amerika se, cyangwa hazavuka igihugu gishya gitunguranye? Niba wakunze iyi documentary, kora sub, like, ndetse sangiza abandi iyi video, kandi wandike igitekerezo cyawe muri comment. Amakuru yakoreshejwe muri iyi documentary ashingiye ku bushakashatsi bwa Global Firepower n'andi masoko mpuzamahanga ya gisirikare.